U različitim zemljama na različite načine pristupa se problemu invazivnih vrsta i tu postoje različiti vidovi kontrole od, recimo, kod biljaka konkretnog fizičkog uklanjanja, zatim hemijske kontrole, odnosno zaprašivanja, do biološke kontrole unošenja vrsta koji se njima hrane. Ali te situacije konzervacije i uklanjanja tih vrsta je potrebno pratiti naučno i stručno i te konzervativne aktivnosti je potrebno sprovesti da ne bi došlo do još većeg oštećenja i uništenja ekosistema. Iz tog razloga je potreban monitoring i praćenje tih vrsta, zatim postepeno uklanjanje u određenoj fazi. Recimo na primjeru bagremovca ili amorfe frutikoze, to se radi na taj način što se posebnim dodacima vrši mljevenje te biljke, zatim se vrši košenje i napasanje stoke na tim područjima da bi se spriječilo njeno ponovno razvijanje.